أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا گرك هيا مهو ج آخرتا مهو هبي أمي بحثاوي بكن. معلومة أم دمها رمضان دنا مهكا بقدرو بقيمتا، مهكا خيرو بركتيا. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا مها رمضانی اولی وی رحمتا، اورتاوی مغفرتا، داویاوی آزاد کرنا ج آگرا. خدا عز وجل متوکا بگرینی گو دوی مهیدا ورن آزاد کرن ج آگری جهنمی. گلی مسلمانا مها رمضانی مها برکتیا، مها خیرایا، مها شفقتیا. گرک دوی مهیدا مهو قدری اقربای خو بگری، قنجی با اقربای خو بکی. گرک مهو قنجی بجیران خو بکی، گرک مهو قنجی بیتیما بکی، گرک مهو قنجی بفقیرا بکی. دوی مهیدا گرک مهو شخورا توبه بکی، استغفارا بینی، شخورا عبادتکی زیده بکی، و مهو جبونا آخرت جی مهو عملکی باش لپیشیا خو بشینی، هم بصدقه، هم بدان زکاتی، هم بخوندنا قرآنی، هم بکرنا لمیجا، هم بخبردان خوش بواز بنصیحتا. گلی مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا پوزی وی انسانی بعردیرا بخرقی، پوزی وی انسانی بکوی لب آخیدا، او کسی گو حاضری مها رمضانی ببی، مها رمضانی بسر دوری، و مها رمضانی درباس ببی، و او انسان نهات بعفو کرن. يعني دمها رمضان دا گرک گنه مورنا عفو کرن، يعني ام عملكي ولو بكنگو ام پاقش ببنج گنها. اگر گو مها رمضان درباس بو و هي ام وكبري بگنها اما بالگران بن دمكي يازق بجمرا. قالي مسلمانا خدا عز وجل وها گوتیا در حق آخرت دا يا أيها الناس، قالي إنسانا اتقوا ربكم، خداي خوا بترسهن، أمر خدا بجهبينن وخوش حراميا دور بگرن. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، بترسهن جروجكا گو دیوباف نکارن آلیکاری بدن زاروک خوا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، و زاروک جی نکارن آلیکاری بدن دیوباف خوا جوی روژا ولو بترسهن لگوری ولو حاضری بکن، قنجی بکن، عبادت باش بکن. إن وعد الله حق، سوزا خدا وعد خدا حقا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خدا عز وجل بيجي بلا حياة الدنياي ونغرني، بلا نعمة الدنياي، خوشكاتية الدنياي، ذوق صفا الدنياي بلا ونغرني.
يعني نبي سبب كون بأمريا خدا بكن بلا اف حياتا دنیای نبی سبب گوون به امریا خدا بکن گوون قارش خدا قارش پیغمبر خدا درب کبن نبی سبب گوون حرامیا بکن بلا حياة دنياي ونغرني ولا يغرنكم بالله الغرور بلا الشيطان جي وبخدا نغرني يعني قو الشيطان جوار بيجي دكافي گنهي بكا بايرتش ورا پوشمان بي خدا غفور ورحيمة ادي بكي قو تجي گنها بكي يعني بلا الشيطان جي وولو نخابيني بالشيطان نو نخاباندن قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا او کسی گو باوریاوی بخدا و روژا قیامت هیا بلا ازیتی نده جیران خوا او کسی گو باوریاوی بخدا و روژا قیامت هیا بلا قدر مهبان خو بگری او کسی گو باوریاوی بخدا و روژا آخرت هیا یان بلا قنجی بیجی یان جی بلا بحسینی يعني جوي حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام تي فهمي گرك مهو قنجيب جيراني خوب كي مهو ازيت ندي جيراني خوا گرك مهو قدر مهباني خوب بگري وقتی گو مهباني مهو هاتن مهو دلي وا خوش كي لگوري امكانا خوا مهو قدر وا بگري يا سسيا گرك يان مهو باشيه بيجي مهون كر بي باشيه بيجي جي بلا مهوش خورا بحسيني قالي مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام روجك ج أصحابي خورا وها قوت قو أز وكا إنسانك ريوي وكا إنسانك مسافر قو زهر مبني دارك الويدر رونم و بيرا أزرابم هرم قو دنيا دا أزي ولوما يعني بوی حدیثی چه جمرد بیجی پیغمبر علیه السلام دبیجی حیات دنیای گچجیه يعني لگوری آخرتی حیات دنیای کنه هندکا بچاوا انسان مسافر وقتی گو هر نجیک کی لجیک کی بمینن خوزیده باغلمیشی وی جهی ناکن چونکو زانن گو گچجی اوجه حیات دنیای جی ولویا گلی مسلمانا گرک مهو خو باغلمیشی دنیای نکی مهو نکی گو دنیا بکوی پیش آخرتا مهو دا آخرت بمهو بدیج بیر کرن چونکو حیات دنیای هندکا گچجیا چاوا بي درباس دبي اما حياة آخرتي حياة أبدية حياة بيداوية دد آخرتي دا دجي هنا يان جنتا يان جي جهنميا انساني قول في دنياي بيا خدا کربي بيا پیغمبر خدا کربي امر خدا و پیغمبر خدا بجه آنی بی لآخرت جهوی خوش بی یه چه جنتی انسان کی گلوه دنیای بیا خدا نکر بی بیا پیغمبر خدا نکر بی امر خدا و پیغمبر خدا بجه نه آنی بی به امریا واکر بی لآخرت او انسان یه چه جهنمی قالي مسلمانا گرك آخرت دوام ليل بيرام هو بي گرك مهو زانبي روجا آخرتي اب عملي قمل دنياي كري خدا عز وجل يبرسا في عملي جمبكي يعني خدا عز وجل
یê bêjê min mal data te çi ji vî malê kir? Te di ku de em malê xwe xerç kir? Te di qenciyê de xerç kir yan te di heramiyê de xerç kir? Xudayê bêjê min zanebûn data, min ilm data, tu bûyî alim, tu bûyî zana, te bi vê zanebûna xwe te çi kir? Xudayê bêjê yê bê min beden data, min ev bedena xweşik data, te ev bedena xwe di çi de te rizand û te derbas kir? Xuda Azze ve Celle yê bêjê min umr data, min firset data, umrê te şêst, heftê, sed, sed û bîst, min ev qa umr data, kate ev umrê xwe di çi de te derbas kir? Gelî misilmana gerek yani wilo fikra miho li ser axiretê bê, got Xuda Azze ve Celle di vê dunyayê de me çi kirbê, roja qiyametê yê pirsa vî emelê me, van xeberdanê me yê ji me bikê. Gerek li bîra miho bê got gotina miho dibêjê ew gotin tê yaskirin. Emelê got miho dikê ew emel tê yaskirin û roja qiyametê yê pirsa wî ji miho werê kirin. Gelî misilmana însanê misilman bawer dike û zanê jî got piştî vê heyata dunyayê heyateka ebedî heye, got heyata axîretê ye. Însanê misilman êdî umrê xwe bi îbadet, bi bawerî, di emrê Xuda de derbas dike. Gelî misilmana însanê misilman yê ku heya wî ji axireta wî heya, zanê got îne serberdayî di dunyayê de. Yani zanê got Xudê Teala aniye dunyayê û ne ku başî boş serberdayî hiştiye. Belkî sebebê got Xuda însan anîne dunyayê amacek heya, got însan ji bona got ji Xuda re îbadet bikin, ji bona Xuda nas bikin hatine dunyayê. Yani însanekî got heya wî ji axireta wî hebe, zanê got ne serberdayî dunyayê de. Zanê got Xuda ji şeh demara wî daha bêhtir nêzîbîya. Zanê got xeberdanê got dibêje, emelê got dike, hemû yê roja qiyametê, roja mehşerê pirsa we yê jê werê kirin. İnsanekî got heya wî ji axiretê heya, fikra wî li ser axiretê ye, baweriya wî bi axiretê heya, gorava xwe li qarşê Xuda bicihtênê, gorava xwe li qarşê toplumê bicihtênê, gorava xwe li qarşê xwe jî bicihtênê. Ji bona got razîbûna dêwbavê xwe qizinc bike, mucadelê dike. Ji bona got duayê dêwbavê xwe qizinc bike, mucadelê dike, qenciyê bi dêwbavê xwe dike. Qenciyê bi cîranê xwe dike, qenciyê bi însanê feqîr dike, qedrê eqrebayê xwe digire, qedrê yetîma digire. Gelî misilmana Pêxember aleyhissalatu vesselam wiha gotiya, di nava malê misilmana de en mala bixêr ew mala got yetîm tê de hene û qedrê wa yetîma tê girtin. Yani di malekê de yetîm hene û ew yetîm qedrê wa tê girtin, en mala baş, mala bixêr ew mala. Gelî misilmana gerek însanê yetîm miho qedrê wa bigire. Çunku Pêxember aleyhisselam jî yetîm bû. İnsanekî got qedrê yetîma bigire,
هما ام بیجن دسته خو حالو سر سره یتیمه گیره ببه قاسی موی سره وی یتیمی قاسی پورا سره وی یتیمی خیر جوی انسانی رتین یاس کرن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتیا از و اوه گو لیتیمه دمیزینی یتیمه خویت که قدری وادگری د جنت دا امحال و جیران هفدونا یعنی بوا تلی خوشی اشارت کریا. او یتیم چی یتیم وی بن چی جی یتیم نغریب بن مثلا بیجن برازی وی بن خوارزی وی بن یان جی کالکا تورن خود میزینی دیل زاروک خود میزینی یان جی لزاروک یتیم نغریب دمیزینی فرق ناکه خیراوا لجم خدا هر دو وک هفدو مزنا. گلی مسلمانا انسان مسلمان یگو باوریاوی به آخرت هیا ای درستا یعنی حوال خوا ناخاپینی ای راستا دروا ناکی بزدست خوا بزمان خوا زرار نادی انسانا مال انسانا ناخوی ببختی افترا غیبتا انسانا ناکی مال وقتی گو تجارت بکی مال خوا بفیت کی زیدا نافروشی حوال خوا مقدور ناکی. گلی مسلمانا انسان گو باوریاوی بقیامت بروژ آخرت هیا دوی بلنجی دیا ظلم ناکی میلا خوا نادی ظالما چونکو خدا عز و جل بیجی دبی امانت بلا میلا و نل سر ظالما بی چونکو وقتی گو میلا ول سر ظالما بی آگر یه بگهیجی و اونه ورن شوطانده. گلی مسلمانا مگو میلا خو نادی ظالما ظالما را نابی آلیکار بلکی آلیکاریا مظلومات کی لکود مظلوم هبن بن دست هبن دست خود دریجی بالوابت کی جوارد به آلیکار. انسان گو باوریاوی با آخرت هیا دبلینجا آخرت دیا خوا و اهل خوا محافظت کی جوی آگری گو پیخستی وی انسان و کورن. گلی مسلمانا گرک ام دبلینجا آخرت دبن ام زانبن و اف حیات دنیای گیچ جیا. دبیج نوح علیه السلام پرسین نوح علیه السلام دبی 950 سالی دعوت قوم خوا ببال اسلام وکریا گوتن ما وقتی کتبر وفات دا تو دنیای چلو دبینی گو دنیا وکا ایوانکا گو دریجه ره هبن تدری کی ره بکوی ناو دا دریه دیرا تدرباس ببیا یعنی حیات دنیای کیما حیات دنیای هندکا ادی گلی مسلمانا گرک اف حیات دنیای منغرینی گرک مسلمان اعتدالی بی یعنی گرک به دنیای نوی خاپاندن کو آخرت جبیر بکی و بلا نصیب خوی دنیای جی جبیر نکی یعنی هم جبو دنیا خو بشغلی و هم جی جبونا آخرتا خو بشغلی نه دفج دنیای بردی و نجی دفج آخرت بردی گرک مسلمان ایولو بگلی مسلمانا یعنی هم دنیا خوا قزنج بکی و هم جی آخرتا خوا قزنج بکی اما بهتر گرک هیام هو جی آخرتام هو هبی چونکو اف دنیا گیچ جیا یعنی 1000 سالی جی مهول دنیای بمینی روژکی مهو یه وفات بکی. دبی عزرائیل علیه السلام هات جم حضرت موسی گرحیوی بسطینی حضرت موسی مسحاده خوست حضرت اسرائیل
اش خدا را گوت گو حضرت موسی ناخوازی وفات ببی بمری گو هر جیر بیجا به دست خودین سر پشتا گاکی به قاسی موی گو کتن دسته تدش پشتاوی گایی از عمر دمتا دبی هات جیر گوت گو ماد پایرا گوت پایرا دیسی مرنا یعنی چه قاسی مهول دنیای بمینه جی مهوی مره گلی مسلمانا ادی گرک مهو آخرتا خوا جبیر نکی گلی مسلمانا دوی مها رمضان دا مهو قنجیب فقیرا بکی مهو قنجیب یتیما بکی مهو قنجی به جیران خوب کی مهو قنجی به اقربای خوب کی گلی مسلمانا هم هو صدقه بدی هم جی زکات مال مهو هبی مهو زکاتی بگهینی دست فقیرا جبونا گو لآخرتی مهو بکوی حیاتک خوش دا جهم هو ای خوش بی خدا عز و جل ما بگرینی جوا انسانی گود مهارو جیدا جآگیر تین آزاد کرن خدا عز و جل عمل ما قبول بکی خدا عز و جل دو دنیای دجی قنجیب دیما دا آخرت دجی قنجیب دیما و مجعذاب ایگیر محافظه بکی خدا عز و جل زاروکی ما صالح بکی خدا عز و جل رحمیل دیو باوی ما بکی خدا عز و جل قلب ما پاقش بکی عیب ما وشیری نخوش ما شفای جوار بشینی یکو احتیاجا و هیا بچه هبی خود تعالی احتیاجا و بقدینی خدا عز و جل صبری بسر مده بشینی لنگی ما ثابت بهیلی لقارش کافر آلی کاریا ما بکی خدا عز و جل ما مسلمان بمرینی و ما بگهینی انسانی صالح خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن